अहनबद मरुओइब पाउसिंग पिजरे अमदे लाइश्रम दिव्या एलाइस बिजा मिसिगा मरी लेनना सेमखिबा जेसीना मीटिंग पांगथोक्तुना वारेप कया अमा लौख्रे गवर्नर सुश्री अनुसुया उइके मोरेद चतुना आईसीपी यंगसिनख्रे मियामगी मिहुत सिंग उनदुना मखोइगे ग्रीवांसेस सिंग ताख्रे बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज पुरीबा समिट पत्रा नुमित निनी के खोंगचत्ता ngasi नुंगथिल अथेंगबदा इम्फालदा थुंगलरगनी इंडो म्यांमार बॉर्डर अमुक हना हांगननबगे थौरांग लौखतननबा गवर्नर दा बीटीसी से मोरे टाउनना मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मयाम बुखुरमजरे ममी टीवी की न्यूज़ अपडेट मीडियम ताबीरिब सिंबु युमनाम विनर चनुना तराम नौचरे मियाम द मपुंग ओइबा पाउ सिंग संदोंग पिजरे हौजिक लेंगाक पारिबा बीजेपी की मनुंग द ओइरिबा चरांगनबा असे संगताइनबा अमा पुरकननबगिदमक बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज पुरिबा समिट पत्रा नुमित निनी की खोंगचत्ता ngasi नुंगथिल अथेंगबदा इम्फालदा थुंगलरगनी हाइना ममी टीवी न फंगबा पाउ अमन हाइरे पाउ असिना मखा तारिबदी बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज पुरिबा समिट पत्रा इम्फालदा हेक थुंगलबगा पार्टी की मरु ओइबा लुचिंगबा सिंगा वा खनगनी मदुगी मतुंगदा बीजेपी के एमएलए सिंग याउबा मिफम अमसु हायंग पार्टी की ऑफिस ता पांगथोकलबा याई हाइरे समिट पत्र ने इम्फाल दा लाकलिबा असे नुमित खरनी गे ममांगदा बीजेपी के एमएलए मरीना मखोइना पाइरंबा सीएम के एडवाइजर अमदी चेयरमैन के फम सिंह थादोखिबगा लोइनना चीफ मिनिस्टर ना पेंदबा वाफम कया फोंगदोकनरखिबा अमदी दिल्ली दा सेंटर के लुचिंगबा सिंह उननबगे दमक ngaiduna leiriba asigi matangda oiba yai haire थांगमेबन हिजम देवान लेकाई इम्फाल दा लेरंबे आरके निंगोल लाइश्रम ओंबी दिव्या एलाइस बिजा देवीगे मिसिगा मरी लेनना सेमखिबा जॉइंट एक्शन कमिटी जेशिना ngarang laibak pokpa numita siam and biran singa unakre haire siam na laibak thiba thokdok asida thamoi sokna nungnang ba fawi amade mahaki maikaidage thamoi sengna nungaitabasuk phongdoke loinana state government na केस असिदा नियम की मतुंग इना मरु ओइबा इंक्वायरी सथदुना अमदे जेनरिबा मियोइसिंग असिगी मथक्ता दरकार ओइबा थौदांगसु लौखतकनी हाइना हाइके मणिपुर की गवर्नर सुश्री अनुसुया उइकेना ngarang टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर टाउन द लेबा मोरे द चतुना इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी गे हाउजिक लेरिबा फिबम सिंह यंगसिनख्रे गवर्नर के मोरे खोंगचत्ता टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह टोंगान बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगे रिप्रेजेंटेटिव सिंगा मोरे द लेबा आईसीपी ऑडिटोरियम द उनदुना हाउजिक मोरे टाउन द थेंगनरिबा खुदोंचादबा सिंगे मतंगदा इंटरेक्शन तौदुना खना नैनख्रे हाइरे खना नैनबा अदुदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगे मिहुत सिंह अदुना युमलोनबा म्यांमार लेबाकदा अकनबा इरांग लेबना मरम ओइरगा मिचम प्रजा सिंह लेता फंखंगदबा अमदे अकीबा कया थेंगनरिबा सिंगे मतंगदा गवर्नमेंट ना लौखतफम थोकबा चेक्सिन थौरांग लौखत हनबियो हाइना वाकतके अमरोमदा मिफम अदुदा सरुक याखिबा बिजनेस कम्युनिटी सिंगे रिप्रेजेंटेटिव सिंगना इंडो म्यांमार बॉर्डर थ्रेट असे टोंगान बा मरम कयादगे इंग सोगलिसिंग अनि तरा निपानदगे हौदुना लेबाक अनिना थिंगजिन खिबदगे क्रॉस बॉर्डर थ्रेट असे पैरालाइज ओइखिबा बिजनेस कम्युनिटी सिंगदा अचौबा खुदोंग जादबा कया अमा मायोक नहले हाइनसो वाकत की हाइरे मणिपुर के गवर्नर सुश्री अनुसुया उइकेना मिहुत सिंह अदुना थमलखिबा वाकत सिंह पुंबा लोइना तारबा मतुंग महाकना यारिबा मखै मोरे टाउन द लेरिबा प्रजा सिंगे वेलफेयर गिदमक पांगबा याबा मतेंग सोइदना पांगने हाइना थाजबा पिरमखि हाइरे वांगखेम केंद्र के लोकल एमएलए ना अचौबा थौदांग लौदुना केंद्र असिगे मनुंग चन्ना चरांगपाट खुनफाउदुना चेलिबा अरोंग टुरेल गे टुरेल खोंगनुंग तौदुना सेमजन साजिलकलिबा असिदा चरांगपाट ममांग अमदे चरांगपाट मनिंग गे सरुकता सेमलिबा असिगुम्बा चरांगपाट मयाई लेकाई गे सरुक असिसु सोरोक मपान नगना अदुमक सेम्बियो हाइना मफम अदुगी मियामना एमएलए अमदे मरी लेनबा सिंगे पुकनिंग चिंगसेलकले
ngasi Pukri Achauba Development Committee Charangpat Mayai Lekai PADC Amade Social Youth Volunteers Academy Charangpat Mamang SYVA Anina Sinduna Charangpat Lakshmi Bajar Saiba Ground da Pangthokiba Miyam gi mifamda PADC के Vice President S Romesh na Fongdorakpada Yamna Fibam Sokna Khongban Amagum Leiramba Arong Turel ge Moong Adu Hojik Charangpat Mamang Amadi Mamang ge Saruk Singda Ningtina Sambiduna Achoba Water Body Ama Oihanbiriba Asigidamak MLA Bu Charangpat Khunge Mipum Khudingmak na Apenba Fongdok Jari Adubu Charangpat Mayai Lekai ge Saruk Asida Sorok Mapandage Yamna Koitok na Lobuk Maya Romda Adumak Samjin Nanaba Taurang Liba Ase Tokpiu Masigi Mahuta Matam Amada Turen Asina Jelamba Sorok Mapanak na Adum Sambi Nanaba Hotnabiu Masina MLA na Mafam Asida Nona Paikaliba Water Supply Scheme Asigisu Yamna Nagnana Leiragani Amade Sorok Mapan Aswamda Leiriba Kunjali Sinkayadasu Hena Kana Bapigani Lobuk Mapan Lomda Samlabade Miyam ge Amot Akai Langsan Pamsu Oisin Banina MLA na Wana Samjariba Turel Asibu Mosin Bage Maram Ama Oirak Payai Maram Asina Turel Khongban Samlak Liba Ase Jarangpat Mayai Lekai ge Jaga Asidashu Adumak Sorok Mapan Mayada Sambio Haina Fongdoke Tauri Baziga Mari Lena Penda Bakari Khara Fongdok Sanabagi Mari Lena Authority da Fongdok Sanabagi Adumba Miyam gi mifam loina na koi press litasi koi pangthok sabani koi gi matam kui dagi mamang dagi sarangpata singi awaba mayok naraga dum lai duga koi gi water supply hana mamang lakai da maning lakai da koi water supply lai adubu koi gi singi awaba leibna koi miyam da Border Trade and Chamber of Commerce More Town na ngarang Manipur gi Governor Anusia Uikena More Town da official visit lakpa matamda matam kuina thingliba Indo-Myanmar Border Trade ase mahosagam hangnana ba memorandum ama pisin kre BGCC ke President bhi Sekhar Amasung General Secretary Surinder Singh Pathezana signed Tauduna Governor Dab Isin Kiba Memorandum Aduda Asumna Palle Madude Manipur ge More Amasung Myanmar ge Tamu Fauna Matam Sangnai India Amasung Myanmar Lebak Anina Trade Agreement signed Taunaduna Chatharakpa Lebak Anige Lalon Itek Thabak Singh Ase Ing Sogli Singh Ani Tara Nipan Phauba Phazana Chatharami Adubu Ing Sogli Singh Ani Tara Mapanda Malem Pumbada Sandorakiba COVID-19 pandemic Asina Maram Oiraga, Laibak Anina cross border trade ase Tingzinke. Tungda COVID-19 pandemic ase Loirabakanda ing Soglising Ani Kunmathoige February Thadege Hauduna Myanmar Lengak military junta na kup Tokibadege Lepalaitana democracy Taliba Lebak Asige Rebel Sing military ga toina Kuthokna ba Horakpadege Indo-Myanmar border trade ase Hauzik Phauba Thingduna Lakle. Hiramasina Maram Oiraga Matam Sangnai Indo-Myanmar Border Trade Asida Saruk Yariba Karbarwala Singh Hauzik Makokta Makut Hapagum Lady Maramdi India ki Oinadi Trade Ase More Manungda Atingba Leite Adubu Myanmar Government Asina Trade Asida Atingba Thamliba Asina Maram Oiraga Cross Border Trade Ase Paralyzed Oikibane Maram Asina Manipur ki Governor na Ministry of External Affairs Government of India da Makhoi counterpart Oiriba Myanmar ki Authority Singa Watana Handuna Indo-Myanmar Border Trade Ase Atuba Matamda Mahosagum Hanghanduna Cross Border Trade Ase Resume Tauhanduna India Amasung Myanmar da Leriba Businessman Singda Trade Asige Kanaba Amukhana Phanghanbio Haina Governor da Haizake Mitayna Hindu lining low dringai Yamnanganba Matamda Palamba Matik Tokpa Tona Paba Maitay Ningthoril Singge Mitam Singh Mapam Chaba Jaga Yanglaga Mitam Kinbio Haina Southeast Asia Cultural Organization Siko Ge Cherol Amana Lenga Ki Pungning Chungsilakle Cherol Aduna Makhatari Bade Lamdam Asige Matik Leiba Ningthoril Singge Mafamda Hauzike Mirolna Leimana Ama Fau Katpa Fangdabase Achauba Aranba Amane Maram Asina Paliba Lengakna Thubada Thabakta Onthokpiduna Matik Leiba Ningthau Singna Makhoige Haktakta Mitay Furup Chaukhatnanaba Honaramba Singbu Hauziki Mirolda Khanghan Uhanbada Achauba Thaudang Lobio Hainasu Hairakle
Ngasi Jiribam Higher Secondary School hold the Indian Red Cross Society Jiribam District branch na sinduna times to deliver zero malaria invest innovate implement haiba thimda World Malaria Day ge thoram pangthokre ngasi ge thoram asida IRC Jiribam branch ke president Hais Rajan KR Singh Secretary L Jaminikanta Singh Amade Treasurer and Birasna Premium members oina Dice the Famke Thauramga Mari Lainana Malaria Nadanaba Amade Kang na Chiktanaba Kanohana Bata Natana Malaria Maru Fangna Mutatsi Haiba Wafam Singh Sutamnake Loisilakpada Laikai Kunitoge Mio Nifumangada Lemna Kangal Singh Yantoke Secretary of Khongzom Battle Memorial Committee Chingtam Luangna Leibak Pokpa Numita Khongzom Lan Ase April gi tang kunma thoida thokibani adubu government na asengbada thokiba tang adu losenduna thambani haina haike Mahangna matang asida korta pukhatuna asengba adu miyamda khangnanaba haike wafam ase mahangna Khongzom Battle Memorial Complex na sinba Khongzom ge Tangol ground da pangthokiba Jamaga Kuntrani Toy Khongzom War Memorial Day Asida Thamkibane Khongzom War Ase Pangthokpa Ikai Khumnaba Utpa Aikhoina Darkar Oibage Matung Ina Numit Khudinge Pangthokpa Yai Aduga Masida issue amata sulaite adubu Haugalagleba Naharol Singda Lan Adu Tasengna Karamba Matamda Thokibano Haibase Maru Yamna Oi Haike Jaitharol Kumbabada Leiramba records the British na Tharamba records ka Changdam Nabada Yamna Kanabasu Lay Haire British na Taukiba record adude numitu da Tokiba Taudoxing Adu Telegram da Taduna Taukibani Aduga Jetharol Kumbaba the Labor record Asina Lan Asi Loira Bamatung Mioi dage Taba Pau Oina Tamduna Taukibani record ni haina mahakna numit ase British ke record April ge tangkun manga haina iri amade first chief minister MK Priyoberta Pandit and Khelchandra historian Padmashri RK Jaljet professor Gangumai Kamai Ayekpam Tomba Chongtham Manihar Chongtham Samarendra Y Muhindro Atay Mioy Suyauna Lan Ase April gi tangkun manga da sokna khibani haina thazanari haire hanage serviceman Janam Saratna Presidium Oiduna Thoram Ase Yengmina ki haire amade Major Chongtham Mia amade Yamlaba Sak Khanghodraba Lanmi Kaya da su Thoram Sida Haikat Laikat Tam khe haire Churachandpur Battalion Assam Rifles na headquarter IJR South ki mityeng makhada nongju tha matamda malaria leina dage karam na ngakthokadage haibagi matangda nongmagi oiba lecture program ama Churachandpur district ke standing khulda pangthokre haire headquarter IJR South ke Gerol amana hai lecture program ase khul ase luna nana masama u phana leina na bagi pandamda pangthokpani khunja singda malaria leina dage karam na ngakthokani kari hidak jagani haibagi matangda sandok na take thauram aduda khunja singda khul asige luna nana thamna ba amade hakjang phana leina ba pauta kaya supi khe haire Santing L Santing U amasung ke Jorkhul Singdage punna khunja kuntra romna sarugya ke amaromda Khuga Battalion Assam Rifles na headquarter IJR South ke mityeng makhada Churachandpur district ke Songdoi Singhat Bihang H Khuno amasung Ji Khuno ge Khul Singda organic farming amasung low ubada anoba makhal ge khuchukulai sing season abagi lecture ama pangthokre haire Manipur High Court Mars ki tang kuntaret order amana schedule group ta leiriba community singda Indian constitution na ngaklo piduna lakliba asige Tayon Abada Takiba order ase Hakjana United Naga Council UN Sena condemn Tawi Haire Manipur High Court na Mitay Meitay Bu Indian Constitution ge schedule tribe list da Janhanana Baga Mari Lainana Manipur government na India government recommendation ama athuba matam da Thanana ba direction pi khiba March ke tang kuntaret ki order ase laibak thibani United Naga Council ge statement asina hai Manipur da khundari ba Meitay community ase India ge advance oiba community singe manungda amani makhoi ge language Manipuri Meitay lol ase Indian constitution ge 8 schedule da chanduna sakhang laba language ama oiribani aduga community ase Indian constitution na mamang de ge hona general other backward classes OBC amasung schedule caste haina ngaglo
piduna laklibani. Chairak asida Manipur High Court na Manipur Government Mitay Maitai Community Bo Indian Constitution ge Scheduled Tribe List Chanhanaba Manipur Government na recommendation tauduna Central Government Thagadabani Haina direction piriba ase maram chade Indian Constitution na state asida khundariba schedule group singda piriba ngaglo ase na thaibani haina lowi haire. Vivekananda Kendra Kanya Kumari Imphal Branch na Yoga The Way of Life hariba thimda numit 10 gi oiba yoga course Dam University da April gi tang 18 tagi April gi tang 15 fauba pangthokre. Imphal amasung Thoubal district singdage yoga practitioner 20 na full course asida chang nai na sarugya ke nungtigi oina pung amaga minute 15 changba program asida practical of yogashna amasung concept sing ta ke program ase prathana tauduna sor sanaduna amade atat pa exercise haudoklaba matung surya namaskar asanas of standing sitting prone spine posture amasung pranayams yoga makhal sing ase pangthoe yoga course ase loisin bagi thoramda ngasi Dam University da pangthokre. Thoram aduda sarugyariba participants sing da certificate sing yantoke saknairaba neurosurgeon amasung social activist Dr. Rajendra Singh na chief guest amasung Dr. L. Rajen Singh HOD Physics Department Dam University na appreciate toke. Aroibada maru eba pau sing amuka hana pijari. Ahanbada maru eba pausing pijare. Amade Laishram Divya Allies Bija Misiga Mari Lainana Sam Kiba Jesina meeting pangthoktuna warep kaya ama lokre. Governor Shushri Anusuya Uike More de Chatuna ICP Yangsin Kre Miyamgi Mihut Singa Unaduna Makoige grievances Singta Kre. BJP के नॉर्थ ईस्ट इन चार्ज पुरीबा समिट पत्रा नुमित निनी के खोंगचत्ता ngasi nungthil athengbada Imphal da thunglaragani. Indo-Myanmar border amuk hana hangnana bage thaurang lokhatnana ba governor da BTCC More Town na memorandum ama pisenkre. MAMI TV की न्यूज़ अपडेट मतंग असिदा लोइसिनजरी मिटिंग ताबिरिब सिंबु अमुका हन्ना खुरुमजरी. Awaba Fongdokpa Amadi Surat ki Paujal Pizari Memorial Model Academy Yairipoki Assistant Teacher Oirambada Natana YDA Angthagi the Organizing Secretary Soiramba Angthadagi Konthauzam Razuna Tha Asigi Kunithoida Manung Matam Chadana Laikhidabada Youngster Development Association na Awaba Fongdorakli Loinana Laikhidrabagi Astigi Thauram Tha Asigi Kuntareta Pangthopaga Loinana Mathang Thaki Tareta Strada Din Thople Thauramasida Laikhidrabaga Loinana Dinabirambak Piping Namagna Saru Yabiranaba Nurukjari Haizariba Youngster Development Association Amadi Imung Manung ki Miyoi Singh